Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Enis Imamović, Šaip Kamberi, Sabina Dazdarević. Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Izvolite, gospodine Imamoviću. Uvaženi ministre, članovi kabineta, koleginice i kolege narodni poslanici, mi poslanici SDA Sandžaka PDD predložili smo amandman po kome se predviđa da se u postupku izbora tužioca, odnosno zamenika tužioca, mora voditi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u tužilaštvu. Delotvorno učešće nacionalnih manjina u radu državnih organa sa javnim ovlašćenjima regulisano je i Ustavom, zakonima ove zemlje, ali i međunarodnim obavezujućim dokumentima koje je naša država potpisala. Ustavom Republike Srbije, tačnije članom 77. stav 1, garantovano je pravo pripadnicima nacionalnih manjina da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije. Istim članom, a u stavu 2, propisano je da se pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Članom 21. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina propisano je da prilikom zapošljavanja u javnim službama, uključujući policiju, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti i poznavanju jezika koji se govori na području organa ili službe. Članom 15. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope propisano je da će ugovornice stvoriti uslove neophodne za efikasno učešće nacionalnih manjina u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu, javnim poslovima, naročito onih koji se tiču. U svom trećem izveštaju o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji posebno je naglašen problem nedovoljnog prisustva pripadnika albanske i bošnjačke nacionalne zajednice u radu pravosudnih organa, gde, citiram, Savetodavni komitet ponovo poziva srpske organe da preduzmu odlučne mere u cilju razmatranja nedovoljne zastupljenosti nacionalnih manjina u javnoj upravi, naročito na nivou države. Takve mere bi trebalo preduzeti u sudstvu, posebno kada su u pitanju albanska i bošnjačka nacionalna manjina. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u delu koji se odnosi na Sandžak, između ostalog, i stoji da bošnjačka zajednica je i dalje nedovoljno zastupljena u lokalnoj samoupravi, pravosuđu i policiji. Shodno tome, meni je stvarno čudno zbog čega vi niste prihvatili ovaj amandman koji smo predložili. Tačno je da, kao što ste naveli u obrazloženju u članu 82. stav 5, se nudi rešenje, ali vidimo i očigledno je da ni to rešenje nije donelo rezultate, isto kao što nisu donijele ni ustavne odredbe, ni zakonske odredbe, niti odredbe međunarodnih obaveza koje je naša država preduzela. Shodno tome, smatramo da je ovaj amandman još jedan dodatni mehanizam u ostvarivanju prava nacionalnih manjina po ovom pitanju. Zastupljenost pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u obavljanju javnih tužilačkih funkcija nije usklađena sa nacionalnom strukturom stanovništva u gradovima u Sandžaku. To posebno naglašavam za teritoriju za koju su mesno nadležne viša javna tužilaštva u Novom Pazaru i Užicu, kao i osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju. Ovde nisu ispoštovane odredbe garantovane Ustavom, zakonima i međunarodnim pravom, već se prilikom zapošljavanja, odnosno izbora, na konkursima i dalje favorizuju kandidati, pripadnici većinskog naroda, iako u nabrojnim konkursima Bošnjaci i svojim iskustvom i znanjem i kvalitetom odgovaraju kriterijumima koji su propisani. Prilikom poslednjeg izbora nosilaca javno-tužilačkih funkcija grubo se kršio Ustav, kao i navedeni zakoni i prihvaćena pravila međunarodnog prava na štetu Bošnjaka, kojima je očigledno uskraćeno
pravo na stupanje na javne funkcije u okviru sudske vlasti onako kako je to garantovano Ustavom. Stoga je potrebno, i ja vas ovom prilikom pozivam, da se obustavi postupak izbora nosioca javnotužilačke funkcije u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, kao i u tužilaštvima nadležnim za teritorije drugih gradova u Sandžaku, i pozivam vas da sprovedete novi postupak izbora za nosioce javnotužilačkih funkcija koji će biti raspisan sa ciljem konačnog poštovanja ustavnih odredba i zakona ove države i koji će konačno krenuti u usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u ovim državnim organima. Mi smo i sa vašim prethodnicima na čelu ministarstva i sa vama lično nekoliko puta godinama unazad razgovarali o ovom problemu, o mogućim rešenjima i o tome kako da konačno usaglasimo strukturu zaposlenih sa nacionalnom strukturom stanovništva. Međutim, do danas, kao što vidite, nije bilo nikakvih rezultata. Ja vas zato pozivam da iskoristite svoje ovlašćenja, da prihvatite ovaj amandman kako bi stvorili još jedan u nizu mehanizama za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koja su im propisana Ustavom, zakonima ove države i međunarodnim normama koje je naša država preuzela. Hvala. Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite, gospodine Selaković. Uvaženi predsedavajući, iako je bilo reči o nečemu što nije tačka dnevnog reda, ja vas molim da imate razumevanje za to što ću možda govoriti rečenicu dve duže. Uvaženi kolega Imamović je dao sebi za pravo da govori nešto što apsolutno nije istina. Ja neću da verujem da je to mislio ozbiljno, hoću da verujem da je posredi samo politika, ali politika da se upotrebljava u ovakve svrhe nije u redu. Prva stvar, da je hteo da govori ono što je tačno, onda bi rekao da je na poslednjem konkursu za zamenika javnog tužioca u Prijepolju, gde je bio raspisan konkurs za jedno mesto, primljena osoba bošnjačke nacionalne pripadnosti. Da je na poslednjem konkursu za sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru, gde je izabrano, odnosno 8 sudija, izabrano 6 sudija koji su pripadnici bošnjačke nacionalnosti, a 2 pripadnika srpske. Da je na poslednjem konkursu za izbor sudija u Sjenici, gde je birano 2 sudija, izabrano oboje sudija bošnjačke nacionalne pripadnosti, a u tom sudu nema ni jednog sudije koji je pripadnik srpske nacionalnosti. Da je na poslednjem konkursu za izbor sudija Višega suda takođe poštovan ovakav pristup. Da kada govorimo o nosiocima pravosudnih funkcija, odnosno rukovodećih pravosudnih funkcija na području Višeg suda u Novom Pazaru, ako me već terate na nešto što niti je politički korektno, niti je higijenski, da se nacionalno prebrojavamo, imamo Prekršajni sud u Novom Pazaru čiji je predsednik Bošnjak, Osnovni sud u Novom Pazaru čiji je predsednik Crnogorac, Viši sud u Novom Pazaru čiji je predsednik Bošnjak, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru čiji je šef, odnosno javni tužilac Bošnjak, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru na čijem čelu je jedini Srbin, direktor okružnog zatvora, odnosno upravnik okružnog zatvora u Novom Pazaru, koji je Bošnjak, predsednik Osnovnog suda u Sjenici, Bošnjak, predsednik Prekršajnog suda u Sjenici, Bošnjak. O čemu vi pričate? Rekli ste došlo je do kršenja zakona prilikom poslednjeg izbora javnih tužilaca. Prvo, izbor nije izvršen. Uopšte, kako je to došlo do kršenja zakona? Hoćete da kažete da od svih funkcija koje sam nabrojao, a to je Prekršajni sud, Osnovni sud, Viši sud, Osnovno tužilaštvo, Više tužilaštvo, Okružni zatvor, znači govorimo o svemu što je iz oblasti pravosuđa, Prekršajni sud u Sjenici, Osnovni sud u Sjenici, od 8 čelnih ljudi, 1 je Srbin. I taj jedan smeta. Pa o kakvom vi kršenju zakona pričate? O kakvom kršenju zakona pričate? Pa
Rekli ste da je kršen zakon, rekli ste da se nešto radi dobacujete. protiv pripadnika bošnjačke nacionalnosti. Gospodin Imamović vrlo dobro zna da ja potičem iz dela Srbije koji ja nazivam Raškom, on ga naziva Sandžakom. Govorimo istim jezikom, drugačije ga zovemo. Bili smo svedoci zloupotrebe toga prava. Na jedan čisto politikanski, ružan način. Gospodin Imamović neće da kaže da je za moga mandata sproveden prvi konkurs za imenovanje sudskih tumača za bošnjački jezik. Ne, nego je ovde potrebno zloupotrebiti jedan ozbiljan državni posao i baciti ljagu na nešto što se radi. Izvinite, molim vas, dame i gospodo narodni poslanici, što sam govorio malo duže. Reč je bilo o nečemu što su bile vrlo ozbiljne kvalifikacije, o nečemu što nije tačka dnevnog reda ovde. I ja vas molim da imate razumevanje za to i da mi ne uzmete za zlo. Zahvaljujem se. Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Hvala, uvaženi predsedavajući. Ja bih se najprije zahvalio kolegi Draganu Nikoliću zato što je iznio tačne podatke vezano za boravak u Novom Pazaru. Zaista je Novi Pazar grad širokog srca i koji zna da prihvati ljude sa svih strana. Drugu stvar bih razjasnio sa kolegom Neđom Janovićem. Ja nisam govorio o sudu u Užicu, već sam govorio o teritoriji na kojoj je nadležan sud u Užicu. A ostatak vremena bih posvetio trudeći se nekako da odgovorim na ono što je ministar u svojoj diskusiji rekao. Prvo, po meni je skandalozno to što ste iskoristili izraz higijenski ili nehigijenski. Ja stvarno ne znam šta ste time hteli da kažete, ali nadam se da ćete to moći nekako da objasnite šta je to higijenski, a šta nije higijenski. Druga stvar jeste... Molim vas, samo ako mi dozvolite jednu rečenicu. Ministar je rekao nije da higijenski da se delimo i da se nacionalno prebrojavamo. To je rekao. Ali vas molim, izazvali ste nekoliko replika, izazvat ćete ponovo. Ja vas molim da se vratite na dnevni red i da govorite o vašem amandmanu. Moje pravo je da... Možda sam ja kriv što sam dopustio da govorite van tačke dnevnog reda i osjećam krivicu zbog izazvanih replika. Zato bih vas zamolio da se vratite na amandman koji ste podneli, inače ću morati da vas prekinem. Možete da mi vratite vreme? Računat ću vam vreme, ne brinite. Dakle, ja sam ovde govorio o amandmanu koji smo predali na zakon o tužilaštvu koji se tiče izbora i sastava tužilaštva. I ja sam itekako bio u temi. Diskutant koji nije bio u temi bio je ministar koji je govorio o sudovima. Ja bih sada podsjetio ministra da je on govorio o sudovima, a ja sam govorio o tužilaštvima. Vi ste, govoreći o svim pravosudnim organima, uspeli da nabrojite tek nekoliko funkcija, niste čak i iskoristili sve prste jedne ruke. Ja vas podsjećam da mi kažete, pitam ministre, koliko funkcija, koliko... Ja vas moram prekinuti. Koristite javljanje po amandmanu za repliku, ja ne mogu dozvoliti to. Ne možete da dobijete pravo na repliku, niste pomenuti, izazvali ste repliku. Ako ste i u tom delu u pravu, ipak mi isteklo 2 minuta replike. Govorili ste 2 minuta i 30 sekundi. Reč ima ministar Nikola Selaković. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Dakle, pomenut sam, i to sam pomenut u netačnom kontekstu i zato sam tražio reč da dobijem repliku. Prvo, upotrebio sam i više od prste jedne ruke. A mogu i da pročitam, ko želi da zna. Drugo, rekao sam da smo prilikom izbora zamenika javnog tužioca u Prijepolju, popunjavajući jedno upražnjeno mesto, izabrali kandidata koji je bošnjačke nacionalne pripadnosti. Jel to nema veze sa javnim tužilaštvom? Jel nema veze sa javnim tužilaštvom ili ima? Treće, kada sam rekao sa moje strane, neko bi rekao nije higijenski da nacionalno prebrojavamo ljude i ja mislim da nije. Ja sam odrastao u Novoj Varoši, imao najbolje prijatelje i komšije koji su tada bili muslimani. Neki su danas i dalje muslimani, neki su bošnjaci.
i nemam nikakav problem sa tim ljudima, to su i dalje moji dobri prijatelji i na prvom mestu dobri ljudi i čestiti građani države Srbije. Sa treće strane, govorio sam o poštovanju nacionalnog sastava stanovništva prilikom izbora sudija u Novom Pazaru i Sjenici. Iako sam naveo da je ukupno 10 ljudi izabrano, od kojih je 8 bošnjačke nacionalne pripadnosti, a 2 srpske, to dovoljno govori svima o čemu je reč. I poslednje, gospodin Imamović je počeo da priča o kršenju zakona u postupku izbora javnih tužilaca. To nije tačka dnevnog reda, ali s obzirom da je u pitanju teška optužba i kvalifikacija, ja sam tu reagovao. I ono kada sam govorio nabrajajući, ja ću, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, samo da vam pročitam ono što sam malo pre po funkcijama govorio. Upravnik okružnog zatvora u Novom Pazaru Muamer Suljević. Osnovni javni tužilac u Novom Pazaru Nermin Koškovac. Viši javni tužilac u Novom Pazaru Stanislav Dukić. Predsednik Prekršajnog suda u Sjenici Nermina Mahmutović. Predsednik Prekršajnog suda u Novom Pazaru Rubina Duštinac. Predsednik Osnovnog suda u Sjenici Rifat Kurtović. Predsednik Osnovnog suda u Novom Pazaru Đorđe Gojgić i predsednik Višeg suda u Novom Pazaru Izet Suljević. Kogod je čestit i ima dobru nameru, ne moram više ništa da mu kažem. Zahvaljujem, gospodine ministre. Ja vas molim, gospodine Imamoviću, da ostavimo na ovome, jer sve... Izvolite. Ja imam pravo da tražim još neka dodatna objašnjenja koja su pogrešno protumačena iz moje diskusije. Ja bih voleo da mi ministar kaže, a možda ćete vi, predsedavajući, moći da mi posredujete u tome, da mi ministar kaže koliko postoji funkcija u Sandžaku, u Novom Pazaru i svih ostalih 5 gradova u Sandžaku, koliko ukupno postoji funkcija koji su u pravosudnim organima. I kada je nabrajao imena, nabrojao je 8 imena. Od tih 8 imena nisu svi pripadnici bošnjačke nacionalnosti. Mi smo ovde, gospodine ministre, govorili o zastupljenosti Bošnjaka u državnim organima sa javnim ovlašćenjima. Ja sam govorio o zastupljenosti Bošnjaka u tužilaštvu. Gospodine Imamoviću, mislim da smo otišli predaleko. Ja ću morati da dam pauzu. Ako ne dozvolite mi da nastavim sednicu, ja ću morati da dam pauzu. Ja vas molim, znači da se vratimo na dnevni red, da govorimo o amandmanima, inače ću dati pauzu. Pauza 5 minuta.